Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian bakakan hon jong State Disaster Response Force, ringkat ki pulit pelibding, kila tresitam bansai yakamen, jong ki laingot ki nombala, ki belaha bakani katlio, kumbah kapor prabaje janmiet jong kani hi ke jukas ngi kata khandai trek mentau bana jemang arhajar ka khandai lala bansai no yakamet jong ki bala khlat no nakani ke jingja bakan top yu ba wireless karsentio uba ban plila cm bat uba lam prang lingdo ki badai na kasnong lum kse lama na umroi riboi district पीछे में लगेगा ज्यादा ऊपर कर हाँ ऐसा लूज लूज करो लूज पाव को और फैलो पाव को और स्ट्रेच करो तब जाएगा पीछे लग जाएगा ज्यादा ज्यादा स्ट्रेच मत कर आराम से बेंड कर थोड़ा कैसे कैसे हम पड़ेगा इसका दूसरा एंड इधर नहीं 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 बाबू दे दो हाँ वेट 1 मिनट पानी में पहुंच गया हाँ हाँ बोट होक डाल रहा है लूज दिखाते रहे आस्ते आस्ते आराम से आराम से आराम से देखो आप लोग या तो हेल्प करो या फिर साइड में बैठ जाओ वेट हाँ सब लोग साइड में खींचो बिल्ले खींचो आस्ते आस्ते आराम से हाँ 1 मिनट सब लोग साइड में साइड में मुझे ऐसा लगा कि फंस के बम्बू टूटने का चांस है तो है टूटेगा नहीं टूटेगा बम्बू पहली बार हो गया सर सीधा करो पसे पसे चल चल हाथ से लाओ तो रस्सी मत ना रस्सी छोड़ दो ना रस्सी छोड़ दो बटे ये Lek cũng đâu cái balak kuat buruk lek belah. चलो मैं अब स्टैंड बाय में बैठो अगर हम लोग ये हम गया जाके हमें तक गया उठा के बांधे दोनों उठ गया ये ना रोटी पे डाला ना उसका बाद पूरा धुआं हो गया ना उसका सांस लेना मुश्किल हो गया इधर नीचे में देख उधर में नीचे डायरेक्ट आजा तो लाइट जलने वाला दिखेगा वहाँ सिंह है वहाँ में हाँ भगवान का घर आने का रास्ता लूज 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 लूज
नहीं कोई बात नहीं सीढ़ी हाथ में पकड़ो, अभी हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो, सीढ़ी हो सकता है, उठा ऊपर से, कमान ऊपर शाबाश, टाइट hand by hand. ये टाइट पकड़ो Tang, full, full, आराम से, slow, full, yes. और एक बार, full, आस्ते, apa wall में, full, yes, full, इसको पकड़ो now, slow, आराम से, tang, cepat halang ko. Okay, one more time. अभी लूज करो, लूज करो, लूज करो Today we got call in here in near Maudiang Diang. So along with this SDRF personnel, we have fished out 3 dead bodies. It's a 50 or 60 feet like that, but water is 10 feet. Then one from our SDRF, they went down and they pulled out, okay, with the help of rope. And the next 2 is inside the water, which is our fire service drivers. They have dived inside and we fish out that body. Ngelayo ke kola kipo kadwe kuitam. Ye kabang awan hang ngelapoy ni awan inspection te ka jingjiliu jong ka ayu kala jiliu ha. Ngilap saman kli kang hadu sangko sang hadu andu ko de. Te mare poy ni ngilap mar ka jingjiliu jong kodom kurang palat. Apa SDRF jongi di deep divers ngimron di BSS jongi klempat long available adu menta daw ngel kong siap ngele ban tan ke ngit non kam da ka floating pump ye umba nomor ka jinglong chong ka tri ko kanang ngam sepo kanang red ka floating pump kam tri kam su malba kala khim palat kereng itu pare improvise lagi week dia ngele ban sim lagi borti ngam lagi terlai ngatan lagi breu kenapa ka jingjiliu jong kanang duna kereng itu sisien ngilapa ki breu ipai kano ka jingjiliu tie ata ka por ka air ka kadang biang sepo ngilap sang man the biang tiadin itu ngam biang ka floating pump tiadin kesin ka bahar balapa ka floating pump dia marba kapor kala khambun Harin malasai ka floating pump ngipa lagi breu te kalau don ka carbon monoxide content ha to ka pot leo te breu jungi tang sipang mai ngamu tu kimla suban leye ki haban mi no dau ka jite kam ka khamslem no khang dia marba ni hab an up ya ki BSS jongi fire and emergency team ki ban wan kidang ke ba wan na ka we pat ka call sa Giant Hills te ta ba haden bala untuk karbanwan maki pada wala the ka la ngam long ka movement jong ka layer kala long fresh kini pa beng ki rescue team jongi ile jang the dikira yo ban secure biang tong mar ba ka kai tu ka thli ka long fresh makaliang jong ki BSS ro kila poi tang ba tang ka we ni dang Africa sanction yo sar jongi na level kidang Africa sanction ban pa ya ki na ban training ka scuba diving but deep diving training. Malada claim your training, malada claim your training and show le ye pun kini ki jai rescue kolang bamisau ye rescuer. Tadau
hoi ki equipment kila poi song menta stang ban pha ning swai di khana ki juri kanang ban ni ole gum kini ki jaya rescue ya bening kong ni shap ni dap lo jing sosi ko bakrau bangin ni iba ki pelok jungi na ka konsensi ke ngat hakum kani ka apot ka bagila du jong jing im kat ba kidang ya tribla ban dim le jong ge yang kasam wala jong ki khon ki kti ni pen pau jing solem le jong ki yakin ki long yeng kham tam nomor koi ba kham sosi shushu ka long ba bro lai ngut ki de na ka ju hi ka long yeng long sem bat alang kta shushu yang iru kum ki bapet ya konsensi bet kham tam ni pelok long song snong baro ki badon ha konsensi ki jongi ni pen pau ji sekolam na ka benta ka yang kasem ka bangat ha ne ka apot ni klemsim la poi perkhat bagin poi kum kini ki jingjia na kam ta ka konsensi ka bangin pat ju i menu menu tingi haban wat ki lat lenti na ka benta kum no ban pej pat ne kam no bangin la ban ni kersyan ni ki yang kasem ki jongki bangin thau ki lat lenti kham tam bangin yo shwa ke jirap ko mamar man na kaleng joko sarkar bakum nu gila ban nang kersyan ni long yen na kapor si kapor ko ba ngi lai syam ka ji akran bagi bai ngasam kolong iwei na gi ba ngat hani ke jingjia la don sanut ki khon iwei na ki anut ki khon te iwei ngi dang ab jing tip menta na bai de bat kai long yen long sam ki jung i te ngi sotu ba jing don kam jong long yen long sam kolong ka bakhrau kam tam ba gidu nong kamai ba long monra yo khau tingin ni tresitom kat kabala mai phai khmat cha sarkar ni phai khmat cha ki officers ki jongi ke ba la banyarap ye ki hakum kani ki jingjia tinga kanmen ba mon na kaleng sarkar ro kani i kani ki jing e jong kini ki longi long sem bat ngi nei tresitom na kaleng jongi kat kabala ban nei kersyan ni kini ki bahi ngasem ki badon ha kani ga jingjia ka basusi